Ulu satu betian di 300 liring mahita mangulu satu kanggawian dohot sahat na horas alanion asa bulung na pakamenda tu bulung ni hota turia behamu mangalaka sa itu sima dapotan akan ang pangamuan jadi rak marningo madok mahita tulu hali ingot-ingot ingat. Video. lama tulang mga rumah tadi Nama tua itu tung dia lau noko adong pertinggal ul. Alam yang lau hamu tok kena. Mana buat tua nih? Ala nang dusru kami namar-namaranggi siap pangulian di Silau Raja jongjok kami do dabangor Raja Siboro ku pasahat dunia di mana alai sisa dahata do hita sisa datai di mana jadi mah dihamu kawang baru nami peparan na baru nami nungalas rohanami las nang rohan itu dinami dinang masih bawang gabi yang masih bawang koras nampai hami pe sian hula-hulamu tulangmu manulupi gabe manulupi horas saya di pada utuhat tama andor nabat satiur ulau di hari nak tinitimu sahat tu nama ngujungi ulau mu di area kadang roh jadi si dohonon nami tu hamu kamang dorong nami taga sopa sahat tami si birito diom saya di batama di hamu anak tubuh baru tubuh aku nyakau ngadong ilian nang kabisu asa gabe boy mangula kaulau nak kana sonon jumpa kasih Paulo rumah saat solu saat tu bopea Video saat itu lebih ada doh itu lebih hamu nama-nama rap doh tadi laula saya solu mahamu jangan gak dia soalnya kupas saat tami masih begitu dion las paramu las panang kawan itu dulu horas jadi hukang itu kami mas siap kamu merahatu hodok tangapuan jadi dosro hatta saya jolai aku mah ini dokter jolai aku gabe hita kerajaan hula-hula tak ali pektis aku kaburo non naung junang udah kate so ini kita marah-maranggi so ini ko tak hula-hula sa ditutukan ka hula-hula oleh ate gabe majalah horas jadi madus marahata mau jadi iba di kantor perserahan saya mana tinggal di Borba Sugito so ini manuan sama pangapon supaya tatu Doon na diba pangapon ano rong sa orang Saudi jadi dipila sama tu amata gitu Betul, tabah situ morang sinaga padiangan. Rapita madok mauliate itu akamat taraja. Memang sulit doon na tuwa nungain at tong jumut na buhay na chong mga sigaret. Wala na mesi. Jadi saya naman watama padiangan tuhat tay di pataripar tuhita. Kaki pason do las roga yukason dihamuna sa luhut na dua-dua namin na hormati kami opong nami lumobi Raja Sibolo do Siboro moliate madi tulang Raja Manikon watuk takas suboto kami iya opong nami Buru Sibolo do Buru Siboro nasa lilingon aku boto kami ang kaupo wastan boto kami ala perpudi kami tubuh ala niya katulang siap kami poparan di gurumu
boruni hula-hula nami manikon mondok poliate takas genap tiku parungau kami boruni siya mahabi kautu las ruha nami ujay mendak sao alay alak ina porrot ni tangyangmu mangilu tu amat tadi batang pasti do jalonnya kampung nami manikon las neroha kami paso tuak kati kenaneng roh kopar pinit tadi ulaw ni gelengmu kerajaan ni manikon dia muna na tuan-tuan nami sa luhut nani mulai temang kampung akan tulang idong asahuta na dua-dua ni bius kepala desa do naro sa luar ni bius do tiktimu ro mangadopi jojo ni at kampung nami ni anang ko hinarik ko itiktimu na nung aluluyak ka na singi pasti do rating kalhonong muna alayala diuluy kamu adat ido ang kurahong-rahong ningguluan atau idongan asature rakatulang at kaupung hurang dolugi ipacapkon nami pos dorokan nami tanya kung kamu maluhurang tanya kung kamu malulugi alay hujamik kami do nakadong do pinalugi alay tong do hurang alay niya kaupung pos dorokan nami nakpetua katikinan ng ro iko pasido tamu to nami do kami tu amat dari bata tunganggi asiroan amat dari bata ditangi ko di bata tangyang nami dileo di kamu hagi pason dileo pisut do las nero atau katikinan ng ro asabuin yan tuturamu tanggal 22 pos dorokan nami dia mau nak katulang nami opung nami na tua-tua ni biuson do na tua tikos dituturi debata do sahala ni do opung nami hamu dipatari dah hamu do dos ni tahimu muhado kami ak kegeleng no keduan nai buru dos ruhan nami ima haduan pos ruhan nami naga farsido tahu totong manangnya ko kami asa kami boy songon dos ni tahimu nai dus nitahin nami tuak ka hari namang yun so ni mahata na cepek ko pasaruhan nami tuamu nagkadamang doa kadainang sa luhut naro di jojo ni hula do opong nami Raja Siboro pos rohan nami opong mulutug luca pihamu mengatur kami tuhat tama namang koki pasu-pasu na tuamu na so ni mahata siya kami ibeberemu pinopar ni burumuna marga sinaga dabba situmorang do padiangan mulai ate dituhata mulai ate manang dipunuhata butiman Boido marture do denggan jala sudido panolopio sakamuna na makaholongi sude bermuara tu haringgano do jala selalu do hubigina kidak kapanirion nitulakta dos rohamu saksoni nang diakka nama aka Raja Bius selalu do dos rohamu ido tok pangidoan nami aka Raja nami asawo kamu ditangyangmu asang gitu tu sisada dos rohami alana dakpura dohono takas to raibo to amu na sopona dohonon songon na hurak sikop dohani ya kagelengmu ina mangulahon ima ulahon na sepatu pot ke tanggal 20 alai marposiro adoani martinangi do matari bata marhite di persorat ta para saredion molo tu ngadokpe akan hurang saya di pargogo itu hama kapangidom munay tulang do akan tulang gabi sisa da tortor hami sisa dordot rak manit buktu gijang rak manit buktu tu molo na urang lupi pe hami akatulang na tulang akapagileng muna maradopok kamu akatulang nami hula-hula nami kami na hurang mga tusido jalan akipe sunguna adong mura kami sukun-sukun tulang sibolo do tulang tuboro alay hula-hula tu boro ra dak sudi botoson jadi ope kami notong go marsiaria tong asalap sudi botosa jala gaberong go somod dilemo di kami ay sorong go pe marga sibolon pada waktu di basa gabe tulakta inakana madok ala dang didoho di karaja nami di parsaurani ang doho di kampung kisudido gabe botosa jadi postoro nami tarlumo video mo amang tua nami imapaparan ni Silaw Raja dohot katia bulan do dianggi partuhu nami gurning abbarita sada dohita nakingatak kasih patorak tulakta dua opuk taboru parjolo masih pulun ya baru mose dua boro jadi nasain anak foto si Manik Raja gurning abbarita jadi di bagasan yon mulu tunga ngaka komunikasi ta na hurak pas boy ta mas paringganan
asa dapat sumut pangiduan namang tulak tanakin buhi tapajongjong gabi songon parsadan silau raja idonakit pangiduan ni tulak ta alana dia kaulau dang lu wisyad do siroha muludos roha ahapira buhi dulaun bisa dinari dihitakan nama rumah tubuh kita popar utasimani raja lau sido tok pangiduan so kami si anak kahita nama di tanggal 20 dan seterusnya buhi mahitanyan gabi dapat pasu-pasu dan pasidor kita di negara om adok tarik dia siap poparan putra nagade dohot berpartisipasi di negara om ima sidonon nami songon nadiro protokol sian kami sian parserakan jadi molo kami parserakan opat dohami naro nenasiat Jakarta alainu nga kesepakatan nih mulugurak kita mulak ba ongkos nasadia tapi si patupau gurang gope inna alana ido akan adok akau losongon ido nunga mengalidak konek nagok alai raja nami dan mengalidak konek pehani bahwa kamu ditanyamu anggiat tujulun nyari boy akau balgasiano dope silau nota mulia teman nalubihur mapang pinasaat mat labang abay abang. Jadi mau lihat mah atur sowaku Tuhan mau ada banda mataraja perjulu marihita apala borang asubuto paparan kita mari raja guru bere doho di bebe marningo doau nama dok kepatah malu bertanya nya sesak di jalan tekas do humayuti mana inna songon nama nigat tutu ulang-ulang songon nama musaboto terus terang kami dari tanah pengaratuan betul-betul do buta molo dong akau lau sesongonon alani do itu habaranehon manukun nahurang hatus menang nahurang tangan separeok nakis songon diulaut tak tanggal 20 ima sulang bau do galang paniaran sekaligus membuka saludo nakira bola soal hurak si pareokku nak tatutuhon depe jepi gado mula ulah nonta somon na nasulang bau do galang paniaran on asa iboto kamata aja nah hadir keson jala jepi takason na paduahon takas tu songon dekonnya mata raja do ing atas surga tapak aduna tajomna Ini kasih ulok tak. Songon ini nak ke molotupe tando di bakam atong unang taralang tong masara rawata martangiya kita to mata debata asai leo dahil mana sumurong kita arong nahurang nalubi biasa riyak na marah-marah dito nga alaman namin apon namin matongi sahat martongan ni jabu asa sahat ni suluman na sahat ko pati sahat iti garas toho irotang ni bulan liling may itaw sa mangulo nang saur matua saat tu perhorasan saat tu panggabiyon alay totong madira mo Tuhan lima sa katapang kusa Personi manang na dua-dua ius inernyate do paparin da seguro si puta namora personi mang pamarka namin do pangulan ni Huya Raja namin molo suhuipe suman kupatupahami hasuhuto ipapangalot na kerja namin balis maya na ditius panangalan ni Huli tius daw may tunga-tunga namin parinpong kamu kanugutuan namin manakilanitas mo sila naman naboy kuwerpo kami tuamu sa loob na akara dua-dua guru na huli irot na dua-dua si Titi si Opa ko lang unang pangakaw na Baru tung songoni penak ini, naboy kuwerpo kami mo na hasuto tuamu sulit